Ono što vas kao visokog funkcionera Srpske napredne stranke, da kažemo, i u Pančevu, da kažemo, i u samoj stranci očekuje, jeste stranačko pitanje, izbori koji slede za 2 nedelje u Smederevskoj Palanci. Pa što se tiče izbora u Smederevskoj Palanci, da, oni se održavaju... Tamo je onaj Kena stručaj. Da, Radoslav Milojičić Kena. Izbori se održavaju 25. marta. Verujem u pobedu, ubedljivu pobedu Srpske napredne stranke. Zašto? Zato što je Radoslav Milojičić Kena, koji je bio predsjednik opštine, unakazio. Znate, tako je jedan politički grobar, u tom žargonu da kažem, politički grobar opštine Smederevska Palanka. On je uništio Smederevsku Palanku. Budžet je 3 puta se zadužio nego što je budžet. On je negde oko 800 miliona dinara, a oni su u dugu oko 2 milijarde i 400 hiljada. Znači, 3 puta je uspio da zaduži budžet. Znači, 3 godine budžeta je uspio da zaduži za vreme svoje vladavine, kažem, vladavine, ne bahate vladavine. On je, inače, predsjednik izvršnog odbora Demokratske stranke, pa to vam samo govori sa koga oni imaju od funkcionera i kojim vodi izvršni odbor. Znači, izvršni odbor treba da bude operativan, da jednostavno kontrolu radi stranačkih organa funkcionera na teritorijama i okruga i gradova i opština. Znači, da se sprovodi politika stranke, razumete, to je neki kao boljitak, svako ide i priča od njih o nekom boljitku, a jednostavno predsjednik izvršnog odbora im je jedna lopurda koja je uništila Smederevsku Palanku, prezadužila je čovek, predsjednik opštine koji je kupovao patike i trenerke na račun lokalne samouprave, kafanske račune su plaćali po 260-300 piva Hajnikena u kafiću preko računa. To vam je bio predsjednik opštine, Smederevska Palanka. Zamislite koja je to intelektualna veličina kada je on isplaćivao plate zaposlenima iz vodovoda preko fudbalskog kluba. Onda možete zamislite kakva je to, pa to ni Tarzan, pa to je kakva, ne možete, znači takvu intelektualnu veličinu možete uporedite zaista. I on onda kritikuje Srpsku naprednu stranku, taj isti kritikuje. A da ne govorimo o naseljenim mestima, o selima na teritoriji opštine Smederevska Palanka, da u 21. veku nemaju nazive ulica. Jednostavno nemaju nazive ulica. Možete zamisliti u kakvim uslovima ti ljudi žive. A oko infrastrukture da vam nije govorim. Vratio ih, pošto je Stanoje Glavaš živeo tu, Stanoje Glavaš koji je bio jedan od bliskih Hajduka, koji je bio normalno sa Karađorđem, vratio ih u vreme Stanoja Glavaša da sa lojanicama uspljavaju put i da idu po selu. Nemaju sijalicu jednu. Znači, isključena im je struja po mesnim zajednicama. Vodovod ima preko milijardu u dugovima. Predsjednik izvršnog odbora Demokratske stranke i on se nada da će da pobjedi u Smederevskoj Palanci. I zato kažem, Srpska napredna stranka će preuzeti odgovornost za Smederevsku Palanku i zaista čeka nas jedan zaista težak posao, da dobro zasučemo rukave ljudima u Smederevskoj Palanci, građanima Smederevske Palanke. Zaista treba da pomogne cela država, jer, kažem, ova intelektualna veličina Radoslav Milojičić Kena, ono što je uradio, to, ali opet, kažem, radi se ovaj pančevački sort, tako da bit će mesta.